Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mama Hafiz. Di video kali ini Mama Hafiz mau makan sama nasi padang, teman-teman. Ada telur dadar, rendang sapi, lalapannya ada timun sama cengek. Seperti biasa sebelum makan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini sambelnya teman-teman, sambal hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, cengeknya. Wow. Rendangnya. Wow. Nikmat. Wow. Emang jos nasi padang, mantap.
Dagingnya empuk betul teman-teman, enak. Wow. Alhamdulillah teman-teman habis. Cukup sekian ya videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbarunya Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.